to see the set. I had a book. And so I don't. You and so that's it. Mommy, pesa obekwechi. Orebi, Manikasa, feel free. Cindy, Timmy, Mama Menkasa. Manikasa na kumbi mo to emi. I feel the time that things in the brain, some of us say, and the glass is more cassa. Yes. And it's some of us must serve it, and chamber brain, a boss one and if they do it, because it's they will never be yes, and cassa was simple for still one is a boa. A dean and a medias. I'm a dean. As in a Sarah, we friends say, I got that the same year to internet singer. You make or yeah, not a brown man. The pick has some, see, and see, and then what is asking me, and my own should give them. And see a body side, and also as I now not brown, a great guy to me, a cassa, so they move for another brown of the ground. Mamma, I'm young. There is really fun and a brown, most of it to jump. I'm almost to the internet. And my answer, that I tea. Also, I am sick. Sassan, I walk up, say, oh, my dancing. And you say in regular, and watching money fee, and the chain lady. And one of them is a one. When the lady be our minute, as someone then you, until you are, this all fair black, looking at so much. Na me sabi na na bra wo de be chen fie ma me ma me ka chen se woni won tina ka it is a bisaba ni ti yi ma me ma o bra ni e chen ya ti pa pa no pe ya be ya na de o ti ya na o face ni ni ti na di ne chi de ba yo on bia no se ya ta kama ya tu ta no pe na pa te na na ti se Do I know me das nyame shira ene wada agire ni ohene so ada agire am se me kase me nim ma me wi a na me tia kohwe ni me dia kohwe kase ba na ade a me hu ni se so bi se nsu ka mawa me mpai ka e bi o tina bi e bi hia badamfo ene yede sama badamfo a e nipa ne to no o tina bi o so bodamo a ko benede abise mi ka bi chim me wo ho ya de ya wo ya tusunsun so mi furu manyina free muzawa MDCC na me papa na retire jihuapia akabwa retire nti me na ya friend na ya mama to me was 16 years no oh ya sort of some friend na ba na Obe bi na yes 9 months or 6 months 2 weeks. Na sa kwala na ba be treat person. Ba ba mo fa adi we no. Man international fine. Aba ya be 6 months 2 weeks. Me proye ya dana mi si ye be yina me hono matiti aka bro de ha banso. Sa be bi pa. Ye be pe janso ne ma me ne ka to wan so okom. Aye adwuma. Me know ya dia make it very careful some from kra me no nya ka be ba be paucho na me no aka e bia wo chine bi na me na mo na ma be ma mi get chine skom de and am say me ne ya ka ntimi wura ni face nsu
Ada ne ade bi hie na ni bia ese wo ha wo hia de na menam sa sika o me fon so so yam nam nyina mo traffic ntimi ko ibo ba mo ni it is come de me Mrs. Scout wo be ho fon so it me control me ho na me be do I was traffic light inti me park car na me mobile money pe ana me be share oh papa na kon so me iska to so sa na di panagram wo frame no am me nimu no so papa ma ba hoda the story na me so papa betena se o yi show ma me no se me ye ne bonia kada the moment me fere wo miti nti yesu so nyume ye ya one day na me baby di na na braba ya taxi driver about am so more problem you need them just mommy problem some of them are you nti kokoyo homework okofa ni kumba then we start from there to hwe nyuma me ye ma omo no ne after bi kura so be cancer papa e pese di upie si no because abonti on e wa say nti se yesu akoka o meka se yesu ye ka ho bi nti e de ma ye blank sa but people will still say because appetition enya advert appetition onya advert enso nipa ko hwe na amanachi ewia anacho enyumbre mama hwe na watwa bi okonso appetition kitwa no one thought no etimma wia send de it we believe say we nyame adwuma na we ni ya wo hye ahifa kura obede obeba bekei bekaya until that day the first day kokumase say the names I think somebody playing a coin and make a return me die till 2 feet kumase 6 o'clock that's the first play na me do here till me do here pen on say papa na dem me say me do call na ma catch the woman we interview with us na still within me enti because my business papa ya pe wa chere me to kwan enti baba say your first interview na na in sort ba na ma mi crowd here no pe because we go review nyama I can remember say sini baka me ka say 2019 no adwama be rise enta de boni abadwam na kufu do one hwe ya na kunwa be free nsa MPP one parliament do na be luso city ama me dey say be be to dwa yare boni bi be tiesi Ghana for any mra mo so na nipa di mataba me kire sa asofo bi num moja asofo bi kum nipa me review nyama bebre e wo page no so that's my first interview ne sada no snete adetia I think na nyumri na 31st and then so MPP pani do maso dey na me cancer answer 90 in fact me ko aye papa ne dey all kono dey 106 special so me rules kaba bet asabra waka nti sika ko nam say ya fifa ko nti me dey interview break here with that interview ti ma me do chese me nko biu and I'm no afa me hwe course efi hu ba then I need to continue nti me dey be ko bia kura senior abakuru kotofoforo say ya baju 5 million na ya ka ma be 3 million dia kotofoforo ade na wutua 2 million afa edu ba mi na me nya sika nti e jam say sika mi ni bio say mambre mi interview bia metu sika na nti one day me ko na me tena bontin from 9 o'clock to 1 o'clock abuba na ma mi sindi di o ma ba hia kwesi and I'm sorry me sindi me approach you na why some ma betena from 9 o'clock to 1 o'clock na papa me tia no bai no ma na so be ko inside so me receive me voice so ma me bu fluent and me to me ka kon so memra me chat program no nti eno mu na the many na course that means na nti na ma ntwe sika nti na OMC that is statement I make nti me be hu a kire se mami skawa jimi nyina no is not a genuine way no in fact ma me wani na me ka oba me tie kuma kasie so me fancy o person ko metima ka so montam famro na me tie kuma kasie so e kura tumi
Nya no so na mbaba mo asafo hene. Kwa nya me de efiri me na nanam abreso. Na ebedu me nsem. Esem de ani die. Ekura ni yi. Ekuma na esi akura ni nkwasa be fo maame wo. Esem tini. Timire de maame no ni sebe pemere. Ene me yere kon me de si e twempra fancy e twempra. Esa. Enti abama me bu full by serious. Sending text message. First one, second one reply. And I make a chance and say, you shouldn't joke with me. So for you know, young Quasiadia. Media me different. Mesani so focus here or no, Ghana hanging ono kita sunsumu so jebu apia kabwa de 10. Uzama for you know, the spiritual presence, the whole wide world. Me papa no. It's in a person be in spiritual enough. Have the access. You shouldn't do that. You only one brother, a friend, or one God. Or no friend, I'm only 7 Nantep. So I'm friend 12 midnight, one God friend, so see the important to see the noon to me for Papa John House. It's all for Miss Campbell. On the winter would do I. She go back and count it. And she sending the text message, I think my friend out. So I sit on my chair. Now Tessie said, even though some people in my grave, about the chest can I shared that text message. Then I applied the spiritual lock. So be who sick but the money will not stay. And nobody no team sick up here. So I was quiet. Say me mab on team Bekasa. But me, within me, when you never have kasa. So I stop with the why, 7 call or what I do. But Timmy who was starting the Syndicast TV, all called by Manichia. Now, Mama na be chama sorry program da. Mama na be chama program. And recently, well, I think Saturday, at the better Sunday, 1 o'clock. No friend. Me who no man. Yeah, offer 1 o'clock. I said that. I'm say, me nimpa says Cindy na friend him. Me born full name you know man. Me say why ni? I say Cindy. And I'm say Cindy. Cindy be ni. I say Cindy cash. And I'm say I say papa me srewu. Papa chobribia se me see na brown na e ma me yes ade ni na di usika ono no se me di usika na wo usika na sa na se di wo obi a wo sika wo inti yes fast tu ko gina ma me su ko bodu se ko bodu tu pe a wo ba ko bodu tu incidenti ana wo ye bisa me ba oba ya de kakra be tono ma ko tisika na me de aba if you are here na me yes ade na seven me banzo a petro kra me be gumi alachemu nye na oba alachane kra meja yusu na meja metete ho sa timi de me nka bi nhemu enam si o waka wo se ma ba abonten kra beka enam si ene fa video ni send na me na me hu dada but me person akasa because social media they krokasi obi ato asase wo ho me na me minto bi nti wo ana me ko amanfo asase so ko edan an wasisi enti ade chia na pa no na me se medana se na media be ka no kora kire me ka se na me ka phone ka kire se me ka se mi wumpa oba be trace kana ma me baba ma mi wumpa oba be trace kana ma baba ma oh me mama so be free because with Jessica I compensate as can sabe the amunyi and tua ye so we are Jessica we tua no e kwante ne so a uni problem nti baka amati ene me kwa sorry anapa na me ba obatin ti anapa me kono a me tumi ka na branso obi ana me pa na asempa
me tiwe what is said then I will receive you very well because me nimi never to mention na na nyama bi su wo hodata me maboa no wo yamade a me kan ho asama be 1 year wo be fise bia machimi me shade na wie be bia ba ko wie na nyama bi koso me boa sofo obi na obeto na bra me ma so de me hu na bra ko di nachi ntini na me mani ye de ehwe saade ene onne sofo ni tem problem da ho but na bra ntumi mo mama ne owo ya me tuka ko ye she asasofo ko chi odo se no me na me chichire me peso hu se abi ne kita me no emu do me papa ni ngo so ni obi ya na bua no a na no abai no wan kasa etse na odis kan atu ni enti me kasa enti ana pa na aso papa one video bi a Cindy aye o se ai eden na wo kafa ho asemo bibi sa mimi kwasi antwini se me na ya tinkwaso sunsun adwa tinkwaso wo se wo record Cindy ana fama me mfa ya de ana bsa no so chi me mfa si the recording nyafi me ni ta me record Cindy enyem na me frɛ Cindy na frɛ me nti me nya ta ma record no me record na me dia kotwa ne dia na se anas me record na ashamatare foforo asio na me se me kwa so ba ma be video o se ene ebra ma me bie mi page mfama ho na be kasa ho o se magimi kakra nti ma me kanu kure achiro prince me bufu na bra me spiritual father me friends here me kwa so them ya so ya move car to the place and tell them you should not allow the guy to come to him again and yes be me support Cindy and I say me support but wona wo kire me say han wa hayen kwase no wo kire me kwasi say what 5 million but ono nti ya tiso at the very day yakwa won sem na bi skani si ye ansa de mawre eto aso ebi wa woto na masani fi mi fun to na de ama no ebi wo presa me sani asma koduo na sani pa be kasa wo na bra ena wo ye involve wo encouraging say we was going to any ska first day no do ba mi sana minimum enti mam ye bibisa na se den no ye fa ho enti me friend sister nra me sister Penny oni me ana me se ade a wa ye me no me nkasa ho na mu e be fie kire baba no obi a me mblemu because I seen the catch them say na dey a service after che masui tokuro dem ye di ade no ase binim wase mimi hunti na sin di ate so ama eti mimi kanya menu no kura so se akwasi antwi misika nko free me di misika ba chewa me di a chew me mfam sika nchewa me mfa nchew what you say na me oni pa bi obo wu kwan mani pa so ntom no nko wu no osan na chi o kai sa asama do gina ho twen no ena tu so to wade hu sa asama do be hwehwew na do be kono na ni pa bi ani ho na wanya jefo eti na me twen se mafrika ni kwasiada firi kwasiada na besin ne no conference papa e bi asam ni si minim ho hwiu but onu mo wa koye video so we ya me catch the wire video amenya course fi abrochire osadi excuse osadi bi din kura to pre
ame obedum men 20 years 30 years ni papa pa me ma huda na ni party asase we so ekeka ni party ebum obekwa grada ho a me na me gina maso dem. That was my birthday. Me wo pictures, me wo videos. And I'm just saying, nyame se me nkantira wo se wo beko TV station. That day na sofo na me kasa me bo an wo maso dem. That day no mo stage no ma. Na sofo bi wo ha ya na self flight omo nwene. Omo nwene. I say we mo ba 7 na wo bon ho ka. Na obi di 10 cedis. Ehia oba na wate ase ma na koda. Ese wo ja sa oba na chidi. Ese wo ja no. Because you will maybe wa masa pa e dey bia man 20 cities bo so me na 600 do on value obi hia no man 100 Ghana city on ne ba koda so ba no e se uja no so bi ka say me ka me support Cindy because there was a bargain na ono na bra ne ka tem say ono wunti na Cindy kura ate so enti one time me tue sika bia na fa me videos no ye mfa ngumu ana me kom so isa no so amame ade ni me tua oka na dey tell me videos na MP no na bra na friend papa nyabotre Cindy di batum Cindy ba ma di atum nti echi na me hu se videos no kra nya na ye di tum wo ya de mo wura no abrochire no di tum neje se sa video na amada metua woka enu na ye me ya make order the spiritual command enu na ye me ya and me order spiritual command ena na bra no ofra papa miniska o me otimi nyina ba bia so ndi miskata ontimi nyina ba bia abone sisters mpenifo minu amane nti anka ne papa mu a shane sisters nati ka baba mi oni mi fia abrada to ka mo mo koye swapping na mi fia o de ba ba kire papa empa abo ma dare sha ye ma na ye koye no papa amfa me na to ka na mami dame usuma akora firi ya ba ko be pan na pan unya akora ni nsumo so bi ya mi ka Cindy ni se me woman ni nawo enya buwa bia na ebia no hwem ebia na enini na egum ebia na enini na egum na oba wadwen se buwa de e fe ma memie so oni ne bekaw what do you mean can't say usika unya na stable and stable da you cannot tell me because usika me control spiritually I'm telling you and then we are seko some and I even we are seko but you for we are seko bia na mo se na obe obi e be ne ya no da me kan se e papa wusu be mpa na aja no humu na ye dwojo ni sa na de be di akwase antwia me nkasa wo me mowa me mo bi kura tema no kasa na mo ye be so wa ba ye do baba me po dwanti po tue duagina ho nam de adam de sika tuni minima ade nkyene ya so de kedeke ne do ba oba ba bia afadi gu mani masna sa fa wa esi asofo ni Ghana ma be asofo Ghana pa asofo wo hu omo nkasa omo no omo mowa omo medwon onum me mbetna station skura kasa bi wo me ka me papa no hwe bi o se hey ko reverse kasa enye di me asa me tuka sa be bomb station so na me nyame akasa it will be 3 days 4 days me see miniska me ma community me kwa nyame ma kwan
ono betima testify me din say be prophecy bebre about ontia not of one kora no obetima ka say nya no kora obeto lesson nyina ba prophecy amede ba ontia me catch rom say the day the last day ya ka ba no kora nipa bi me kire nya ma ebesi nyina we nansi amasa nya me de ma me tena madwa so adwa no me tena so de mi ko ba bia wo wi asunsun mu me kire me saba kase fufu afra bera ma da ntremante awuntie omantie obako position mo mabiem eno so chese se me na mana me mama betiri so sumi na oda so a wanu nso sugo mu no ade chi na oda na e no ti ni atu obi nene betimi atu na abada ni akoye oda ne ko hin fa nyankopon ti mami e me mama kasa nwa chi ni neti ano ni obeka kire me no na me nyina so mfem bi kwa ma no ba wi so Cindy e ba ko sa e ho fe ba no to on the touch o ma ni nde no ba na be ma ne okay and then me would do kan wa some chin but it's a fun na ba no is o kan fan ko before I'm not and I say Reverend Muslim pastor o do ta kan bi o ma me ko ma ba awo de nya me ni maybe an grand prayer yes it me say na ma ba wani mu aya so church say won kwa won so ne ne program then they me kan say sabe o ba eja ne na ku na so ba ne yeah kan ti do ai bia ja ne maso se facha sabe o mu say na na plan o be kan ba sabe o be kan bi cho na nya e so di echi o se meye ono no e woni pebi wa ye so na bo abra bu se wo mesaya de ni be fa so ni so babu si was a second mo woni ho na was a wow ti be to look for bia be si more than for self ma wa cha de o anu no Prophet de pa e ti be ordinary na bra ba na so me ko hwe no e ti we ni kwa say be very careful mo bi wo ha ya so na bo abra bu ti ni sister ke to akwa kan say na bra ni e fi asho zika ma de no ma ye I ko to ko internet so na nye baba sister to ko sister show me na bra ni ni shubai no ye kai ni si bi so do wa this I dey ni siasa na o si bi ade kan ni ye kai na to ye ni ma ko ka we si ade ni na ba ni le mu so ko fa se bi e dey ato ti na so say e na so fa cha ba e ka play ni nya dia pre wa se le da di to su na fa ni na che na no na wa ma ne ya na o se ne wo ka ma ni da ho no na ka o no be ka sa to ba ti sa ye ne de se juma na me ye ko so yo bi e tuma e ti ti fe che iska na wo ka se diska bi kura sa o bi o se de bi se mo ni jana kura hu mi a me ye den e bi e juma bu a do se wo no bi ye tuma na wo diska wo ba e ko e very bad o ti ni nya me ni mo asem to say se be ba e no ka tem se e bi ko ne se ko ni si e ka se wa nya bi because if it's a juma bu a kura wo se wo ye de juma na wo ye sa e different oh ti no so bi aka sa e ti bi dira so e wo dia de wo ya asem mo sa se mo ka che wo e papa no fa ni papa yan fa ti wo no wa nya ji na o so se se no ni se na ra brown so bi e bi ase e ko ba e ba ni sa cha wo do mo awu pa mo asem na bi adan ne se ho me na me nim so for baby a na no so na me nim no okoje me number e wo Dias 1 actress na ya so na friends me no bakwa no I have no idea na nipa no obedu ya no dana no say me na ya sentem say na ya say me a nice girl say na ya say me hot tan then dana obedu na anti dana me na ya say aka nti dana mo ba no say na ye no ne ja no twe me ko gina nchi no nka hwe nche no say Cindy me dem so funa me ba ma ka chere ne say media juma de enya ne keke into ba no me so every day be interview am 5 million say oh na so de ye me na kan say so every day be am 220 je o skaje me so madwen eni hono mo na onipa ono de na ba o ka so asma cheme
once at that time no so no girl no o you so me ye ne ma bebre me say hu ya but ono wi a no asan fa ekire akoka ne says different thing enti ono no obeka me na minimo obeka e no e no senti asese akra mo ye program ni ya ye program ni ka obema me 200 cedis menje once ono no me my friend akashe na me na minim po say ebi one sofo mpo na e ba na minim so no mpo be program ko ka say one sofo be ba no mpo na minim once ono na be ka asem ne kire me ansana sofo ba no discount ma na maje ena no what expect is the episode no so no na siesie kwan mo da ono me expect sofo bo minim no it's done on by na dana no trim ko gina chi no kasa asem shem not already no what thought so far dream say on ma me 200 kra into ono poka say on be ma 200 cedis no so better kra anya in this case now so we how o say I am maniska oba maniska Cindy to aduane ma me miniska into I feel say e bia na so fun su ska ni sana no ye sa ora me kono sa tumbe ma me credit ye say sa ebi wa ba by force say mbesi no awoshi ebi won mo ba by force ma miskana me fanfa kanko ma miskana me to aduane ba mental dey say bia because of ebi ono so agenda wo ni ti no ontimi that is that ono so na be ka chance so fo ntimi ntie bi no twe scandal do yenje hwe so anwo ejida me betra bontie sindi amama nko twa program no metena hwa from 9 to 1 o'clock me jabot na wie shime na me approach Cindy sikana man twa no enti na wo yemisi so papa nipa baako wabeka cho se menje wasan fa ekire ko ka che nipa ne se yentu ahwe on nipa enu me ne so what I say I keep saying say enu me ne enya so fon kwa it has been like when for sa papa ya na me ne wo ho no mi onu na kro na che me de me ka che papa ni wie no ni papa na san kwa akoye wa no me de me voice about one. You see look at the kind of person na me wo within 2 months friendship what I went through. You know, me bacho mate. The thing is, Papa, as I bring about Papa, that's a thorn in the flesh. Within it, you see, I realize that you're on the problem. That the little person they focus will be around. Yeah, you see, about the culture. I do have a gonna make us a son and check commission and be it's a do our new to the faction. That's why I request somehow Papa. I know that the main focus on the job to my village. I don't want all my almost system. Yeah, I'm one of it as a business. Nana Brown. Yeah, don't know the I know you next time. Let's not go back to there. I don't want any pressure. To the reason here about that fact I'm going to show. You focus on the reason. I don't know the best in the channel. Paul said, certain trials we see, you need to allow to happen. They happen now. Other people around the incident, they will learn. So that's it. Me, the day I make a comment about Papa will lose so cheap. I said it clear. So we lose so cheap. Say, if you, younger, say, mommy weak, open up. What is wrong about it? Na omani pesi but ni nyina twa say si na papa na ni ye dey e ba na ho so na for who how people you receive people tell me brother me see me rough pa me hard dream both physical and spiritual but we are me use Moses law we are me now committee now better track no I will treat you equally me ye mistake give me some sika de come be some me first camera no more and the call come back to me my mom was sure as Matthias me suspending more than 5 years me man 10 pesos 10 pesos me man be I make sure say me treating according to the what he did Moses Imran dey me dey adwuma ntwa mu is still working Moses me yiri stepfather ono so di nkwase sam sa me treating equally massive economic call. It's me no me good, but me say bad.
It's you know, you said if one casano, we dangerous. And if I want to casa, you know, they don't have anything. We are if one will be our don't talk. Be in your chamber. Command. And I was up, I was a living God. But you don't have a living God. You don't have it. He doesn't know you. So I say. Until now, you just scared us, no. Now, you should possess hard in the PA. Then kind of commitment you have for people. But the same people, no, in the mind. And the same people, no, you in man, they think say, oh, you no one survival. But they don't know say, oh, I capture the whole world. In the idea to see the offense, baby, you can obey extended. Idea be a physical realm, beyond our spiritual realm. Prisons, police station, barriers, security, depending in a spiritual realm. Now, what you're facing as I wish, and there's a ball about it. It will be obey your vineyard, but maybe they made the yard, papa. Immediately, the yard, papa. Because we've been to me, got up with 50 pesos. Because you 80 pesos, no Cambodia, no one else be crispy. So, for preaching, say, when you said that Peruvians can have no crap, as we be in this one. Now, I saw from Nakoto Phantom. No, them. Now, we see only on pot. Sana the war, uncle heavy. Okay, Christmas 19 or say money answering all things. So, money is also good for Christians. The interpretation is a profound correct Bible brain or what 10 BBM say we need to continue be a slave at the moment. You know, say, Unya can have you cry. But so, who can the white world riches are? It start from the white people. But they have money. And here, see, we are still going them back them. Lala. Your man penny for Cobosia, Column DBS, one chess, and they scan with the Quabama condom account, a Bama pad account, Monconamon, Cofa Mamma, no yari. Cocachos is Skya. Or Dicandi, was 7 pieces can yet. No, I trust it. All money is a vote of the Sikaya Bonin and Hini. So what I say? It's as well as get money and use wisely. Not even when you was canon on countries. Into you, that's his caros, no, or work here for years cannot genus or regret or the cuckoo. And in the cotton, the blood land. I hope you see a whole Moja assassin. It didn't make me catch a master and I say, what's a master than one ball who buy? Now, one more when you was assassin, now so by Santamagoa. Will be been near to love, and my sent it about few more boof. Be offended, but go ahead. Ah, Massa, check. You don't use any pavilion. But I did back up the county Pedriano. About why you be and the perfume in my shady. What do you say? In Jimmy Macacha, me say, in your time when obey Tamago, now I say be pappy want to go as of my men, and then didn't quiet you. Sister, happy your soul, happy your body. Because when you are going, you're in Tamakuni at the good Cantamantuni rejected one, and you're the Babam. Intimidated by life, who commission me per life. And yet, any per candidate. So, who see me wanting about transactional common, now about trust statement. It's your business. Tama will trust statement, no, not me comedy. To me, so Yamas on officers, some of me too much into Umba. Getting out from Mubana, some from Co. O consonant who I remember where you have been jollof. I know a Christopher. In the piano, you put your on Samson, you chop on Samson, you chop on Samson. The answer was some so say Yanko point up on some pan of Baviasia. Can't you pop for Mako? As ye Niminti. It's a mimic great grandmother, obeying a mere mana. Yamis or as often coming in count, but because of the link. Na me na nanu ye no na atwa bedume me ho nti me nso menya no me na na tete aba no de so nyame a me so pese me kote brother aba me medi life wom me na na to asase si aso dan si me si aso nso so free ye kan history tantan ese me na na ya aso ya no akote brother aba na de bobam kun no abeton nti na kwasin so me so me kote brother aba me hwe me yiro so young guy na fo nyina me chia obi bia odi focus entwi
a man in our present. Na Quinvasting Kun and Cassano. Quinvast. Na Michia Abuchi man in a Legana for. I will say, na insembibly, we are safe with the 10 times the Kurukesia so, the flow Kurukesia so. Kohon will be our task as a be out to a 3-bedroom, a be out of 4 bedrooms. See the water 16 bedroom or what 16 bedroom. Our 2 bedroom 1, no good. I will say 16 as I got Tesson. Now, say, we are jar. Obanigu now so you trap. Now, Mendo Cindy and Tina Brown. Now, Omona home you my ye. Na ama nyamachia. Na ama bonibia kodi. Etie for Ghana for ohwa me sini na teme hall. Me hall na mtie. Me am fie na mtie. Ah Cindy. Ne maame ne brother. Omo nyina wo me hall. Na sheda kashi ne asheda PhD kanya me se any declaration bia me yetu Cindy so no. Na me odifa kwasentwi. Masako back. Eyi sa declaration no afiri so ama onua yenua oba ayoba na ne afa omu no kra se Cindy maame obi a we nice woman we nice woman na one ne brother penny was on the on person oba camera nti amfa amomo ambem na yetemi ame ho nti we nya ba bibio obi ba hwa so e bia Cindy ya atoro ana se nya no kra na odifo eka me akasa a me tie tunwa kase so me na akua manan me chiao samanka se mi pom hene me chiao na udifo sunsumaja a me ti sunsumaja so bia se nyina obi anim na nakabo a na me retire udifo oba me chiao na udifo ko me retire bia me chiao enne me ni Cindy ni problem ya bio makase nsoto ewiabo otimi ba me nchen abiri bi ohia me consent no hia me say papa me hia no meba na emo me ba de obetopeto ene maka kire no eti Ghana fo ne atiefo am se utimidi awo conversation e ko so e free Cindy ho e ko na bra ho ni nyina ba wie odifo akwase ntwimi nsam eti mesese min pese obi be fa video we na what sini tiase ene dia me sra hwa de wo yesa me metia haban na maskane o e o makunwa kase so nti na wo hu me ni Cindy ni problem na e nshira kase anigye yanom nshira ane asomdwe kapa no be se yanom nshira ane asomdwe kap ano nti obi bia wutie no sane tie no huni sa pepepe huni sa pepepe na fei asaba ko me kankeni ko ase me kameka ye papa usubem pa me srew papa Cindy ya oba na yo twasa nim se achi achia papa se onya abotira be hu abo atatia no nso no ya meka se ya hweyi na ne akodu bia no hu se Cindy ya oba family se wuti sunsuma sanse wuti se kwakire sabe wadwiri mu do kwakire asema bi ka obati ase ne woturu nipa akohwe asama ade no ewie firi se owuo kira kwan mu twen apati asema mi Cindy woturu nipa akohwe asama ade no ne ewie firi se owuo ejina kwan mu etwen no me nka se Cindy ena kwan bi so bibia ko kan pepa enya kire de se bibia ko kan pepa enya kire de ena mafutu o wonya nti ena mo odi misika da na ba se papa fachamia mintimi fetu nsine so mintimi fase kan etwitwa no na emu ye beda onyankopon konkono ni tumi no edi ya kire no oye nyame ba onya bronzam ti papa yi ni ame kan se uto wuade a asama do da hoka wonim Cindy ansa be hu ni pa bia ni ame kan no nti se beba sa asomdwe baba kuruwa no na ye bedum se na me ni Cindy anom bia akabe hira eya me yase nyama bebre ekoso a papa wudi
ebam ne me kan se Cindy no ni na me kita ne nsam no omo anwa hye owuo accident dia mo odifo question twi me maka kire no me fancy akade ne besi ya wada bay the next week 12 o'clock awia daga na nyina ye se Cindy enya ka so nchia eso nya metiase maka kire no ahwe ye ne hia ma na brabo ne bambo obi beto petesi 50 Ghana 50 pesos no atop kusia 80 pesos no dia bodua oye wi ensan yo because asama ado na yo bi adea owo bo funso na damfo ni obi a na ahwease nso yo obi adea animguase nso ye nipa bi adea se to nipa animguase dia na anto aponche a hu se ebetimi ato ya me kan se na Cindy na temente o teme ho menini ni problem me share tiefo nyina abo se CBcast TV se na wo twitwe mu akoya na bo ha be kasa me tiefo amutie me efi abrotire e baga na mo amufre me nyina se papa den na ekoso mo kama kuma ntumi menisi ni problem o yemi nua prekope what say me yere me kasa me nua podia what say me yere because me yere your ba nti I give the respect at the mama oba bia we because na papa wanti why am mresa wafa ni cheap wa machine dia fa no hadi me fa ofa ne hudi na ye de eno ma me nkwa so tia na me nkwa ne bi be ka onyame ama nipa bi nkwa emre ne nna wonim ne beto bi mpa nyame pese wesi na ye nya edisua de onyame enhira obi bia otie sa nyansa kasa yi na otie ase se odi fa kwase ntwe menya violent me se nipa se ebufo ba me pacho pre sede fa bra wakwem ebufo ba pre sede fa bra wakwem enti sa na abufu na wo kasa bebra mframa de kwa asembisi na wani ju so bebre ya ya man shebo eni die na machine dia ko wiese eni die na machine dia ko wiese enti me die ya me kan se asumdwe Yakop Nyankopon ne kan se raba osoro emie ama sidi na sefo ne yemfo ne yeyem ma obewo mu nyina Onyankopon suru muso enhira ena mbra one na busia so enne asumdwe kuruwa wi ema wiase nyina hu sampa onyame waye me do bibias amen na tu boni bi ani ho aha